Hi guys, welcome back to my channel. Aduga mayam ai hojik finally 2k su yodore. Mayam gi musibi bedai ni ko mayam na musibi bedagi 2k yodore ba ai gi se. Channel se do 2k yogoda ba subscriber manga amta ngara bani. Adu su yohan biro. Aduga hojik ngasi gi kano simadi ai gi kano simadi kayani ai ngonda comment ai gi subscriber marak tagi ai bu musibi ba angbu khara na comment tawbirak pani si jam. Ado ay maam comment se yamalak padagi ay sigi sengdok bane ko ma sigi se comment se maam jam eba hadi ay gi video manga mu around manga taruk mu ko geni adu video sing se ay na phamungda phammaga pung je jaiba maam jawre ba ko adu gi do phamungda pusan ba se ngai ti na maam gi complain khara hai dare ne anusi ay bunung sibi badagi phamungda phamba do ngai ti khote na dumana hai bi re ba ko ado phamungda phammi sigi maram se ai mayam da adu ni baina sengdok jage na haijari se habidi phamung da phamgi bese ai matam du da YouTube se na una su ta kholak pata ngai ri aduga matam du da mafam se ai gi mafam se yum se kana sengdok semden taw budagi mafam kana taw da bese aina phamma ga jage da mafam se leita bane ba ko video nam ga da mafam se adu du ngasai gi ai gi room se natana mafam se atopa leita budagi aina phamung da phamma ga da mana jai gi bane ba ko aduna mayam asigi matang simadi mayam na ngakpi wena ai mayam da haijari aduga matung tab so ai pungi do hap kidre ba maram di mafam se chap chabe leike da ya hujik pudi mafam do leire ado ano ba video di dum la ani mayam da su ai uhan jagani mayam da aduga hujiki video manga taruk ama pungi phammaga jaigi to phamunga adu madi ai mayam da ngakpi wena ai mayam da haijari ado matek video do yengmina se ba ko sida leire ne ba aduni sigi video se ne ba ko moina mayam na gan to ise sigi khulona ba yangdou lambi leire na adu matung ta ba da keno gi akoi gi lahrau bagi music lahrau bagi team da music sem gi ba adu gi keno da ina cover option bane ba ko adu gi music ba adu ga ina cover option mani adu si yengmina se mati asigi video sing se asida ne ba mayam na comment jam ne lai se ado mayam asigi matang simadi engonda warau biranu maram di ai pham keno se kitang khudong sa ki dabdagi dumaina tawki bani mayam da ina sigi sengdok ja base si simadi ai sengdok jari mayam da ngakpi wana duga mayam yam lai ba phabam na ai se channel se hojik ano taw dore 2k yodore do 2k sigi matang tar ko da ko gi 5k se ba hola se ko mayam na aduga 5k se yobuga ai mayam da give away ama kudol tawjarage aduga give away se kai dono di matam do yoro khangani ko da 5k yakta yohon biro 5k se yobuga ai dum give away ma mayam da kudong jabam bijarage aduga makata ba video se nuai bai thakat charake aduga mayam na su makata na dum support tawi ko aduga hojiki matang dum di ai sengdok jaba dum di mayam da ai ngakpi wana hajari aduga mayam ngasi gi di thanks for watching.